Pohlong hane em ngai gini cái comment Bahdeng dohtdong mo te utho kumne kin mo ha o pra ne ha o pra bapli nga isen e bha ya o ba ri thlen kum ba arden kini ki khandan basayaw mo nadu kipor ba dang im u pi bi em ka rai bi jongki ka mi thu ba te don ben sisin kren ik jai ben riu ik delei ki bạch ba ki ya ngom ngay i comment Bahdeng dohtdong ki post ki bro mo te nrei ngan ong ya pm paralok ngan ya thu ya pm long ba ngam ngeit te ngam ngeit re ba Bahdeng dohtdong un comment kum to mo ya u presiden ga VPP ya presiden ga pra nga ngeit re pi paralok ngeit tang khandiat do na mar katu yo imo ba u kershan bat mit bat mensim u kershan ya u Bahdeng o ya u ya ga VPP te nrei menne kasi par singai i kane ko post jong u Bahdeng dohtdong te kat ba shoy i em ki ha social media nga shoy i bet kane bet ke post u Bahdeng dohtdong te kane mo kane ba comment hang ne te pisong ngeit i paralok ba u Bahdeng dohtdong un sit kalai ya ka VPP pisong ngeit ba u Bahdeng dohtdong un sit kala nga ta ngam sngew ngeit delei ru te katu comment pan tip su ra comment te ha kerteng Bahdeng dohtdong hi comment Bahdeng dohtdong hi ka comment mo tang ni ngam song la ngeit phi do katu comment mo song la ngeit phi Bahdeng dohtdong ngala i ha po social media kat no ka jing song sit chung u mo ban it yau pra ya ki parti pra mo kat no ka jing it chung u kat no nga i nadu ka election DC ru te nadu ka no ka MP ru miswa mo ai por balong ga MP ru miswa ne sok sit ba Bahdeng dohtdong ai pat det mesim mo te u ula kershan rat ba ken mo tang menne kasi pat baro sis ngi nga shula be tu comment Bahdeng dohtdong do post mo te tipsu ke ega besisa ke ebo sisa mo te saya comment pat ma phi ki paralok ya nga mo saya batai pat sapet ya katu ngan bu ha katu te phin sung thu te mo paralok